امی هر لباجار استانبول بمینن تماشاوان نیجا اکادمیسیان و شیرو و کاری سیاسی برز افق و راس و لگل من به می گوتو بیجا انجام جوین اردوغان ین لوتکه ناتوی بکن دم باش برز اما یکسر از یکسر وسا دست پی بکم تشتی کو اردوغان دخواست جه لوتکه ناتوی جوین ناتوی به دست بخم روف دکاره ببیجه ورگرد گیش دا آرمان جا خواه بله دباکو هنکتش به دست خسته بنج برکو به تایبتی ترکیه ده جوینه دا دباکو کریزک و درکه باندور لسر سیاست ترکیه بکه لبری واجی تو دنابرا ترکیه و امریکای دا جبر هبونا پیوندین استراتژیک به سرکفتی بروچو وکی ما تخمین دکر کو او جوینا دیپلوماتیک و پیوندین و درکت کو گلکی گرنگه هر دو آلیان هف دو فهم کرن لترکیه گلک کسان جبر بویرا 24 نیسانه یا ارمنیانو اسرائیل دفکرین که به روژوه و که متخمین دکرتی یک جوان نهاتا روژوه جوینه و تنی هفکاری استراتژیک آناف بر هر دو آلیان هاتا گوتو بیش کرن و الیجلی بردوام به ترکیه دوی دما داویده هر پیشنیارا پاراستن و بکارانینا بالفرگه ها کابول دکل افغانستانی وید انجام آویده گلو چو ورگره چما ترکیه لسر وی پیشنیاره رجده اصرار دکه aslında Türkiye'nin راستی ترکیه جبوی و زیادتر که بخواست افغانستان ببینه و با که ماده که بازار کرده ده پیش ترکیه ده و مجارده لگل امریکای کار دکه و دخوازه پشتوانی امریکا ور بگره و هر وها او مجاره و پیگاوی کل نافچه هیا دخوازه و بپارزه و هر وها امریکا جی ده مجاره کدن ده گوتو بیجه ده بکه بابتا دیالوگ و معامله از باورم که دخوازه فروکه خانه یا کابل بپارزه و ترکیه هبون خوال افغانستان بپارزه بردف که طالبانا یکسر رد کر گوت ام قبول ناکن دوی ترکیه جی تمام هزین خوش افغانستان درخش برکو پرچه کی ناتویه دوی روشه ده گلو ترکیه و دروی ناتوی یکسر لگل حکومت افغانستان لگل طالبان و که بکه و اتفاقی بکه یان و که بشکی ناتوی بله ده چارچوبه ناتوی ده کار بگه طالبان هر جه دست بگه و نرازی بول هم بری وکی نشان دایه لی اگر بکاره لگل امریکای رگ بگه و تاوی نرازی بونا طالبان جی ترکیه اگر بگه می جیبه و هبونا خوی لشکری بردوام بگه ام بین سر برسا یه پگه که یک جه بابت این سرکی بو ترکیه خال سر عاجز دکر پیشتگیری امریکاش بو یه پگه بدیتنا و دوی مسئله ده تشتکی زیده تر که ترکیه بکه مایه گلو یعنی دبکو دما پیشته هبونا ریوبریا خسر یال روجاوای کردستان جی قبول بکش برکو وسا خویایه پیشتگیری امریکا یاش بو یه پگه برنگه کش رنگان جالی ترکیه و حاتیه قبول کرن او مجارد جوینه کتنی ده نای چاره سر کرن به طایبتی مجارن گریده پاشا روژا سوریه و اولکاریا پیوندی جالی حکومت ناوندی سوری و هاتیه پاراستن سازین وکه یه پگیجی ده نوا سازین دن ده دن حلاندن و بچن سر به حکومت ناوندی سوریه و ده و مجارده ترکیه دکاره وی که قبول بکه یعنی ترکیه وکه پیوندین کلی گل کردستان عراقی هنه با سوریه جی دکاره وان انجام بده و لسر وی که بکاره ریکفتنه که لی او نه لسر یه پگی بناوکی دن دکاره وان پیوندین پیش بخواه است خوازمم بین سر مثلا پیوندین لگل یکی تیا اروپایی جی هفدیتنه اردوغان لگل میچوتاکیس هبو لگل ماکرون هبو
د چارچوبیا ناتوی ده لی تشتکی بالکیش بو اردوغان گوتیه به تایبتیش می چوتا کیسرا گوتیه باشتره ام جنها و پیو بریا خطک تایبت یکسر به هفره باخفن پیوندیان دینن گلو باوریا اردوغان د پیوندیان درو ده به چاو شغلو اکیبا وزارتا درو نای یعنی جبوی چه پیوندیه که راست راست لگل می چوتا کیز دخوازه؟ یعنی به تایبەتی پەیوەندیên دوعالی و cihevdîtina dualî li gel Yûnanê bi baş pêş veçû li mijara sereke Qibrisê eger çareseriyeka federalîzmê nebe her dualî li şûna çareseriyê du mijara dewletên cuda gotûbêj dikin tu vê muzakere li ser vê bêkirin ev ji ber rewşa ku li Sûriyê heye ev koçberên hatine yani pêdiviya Ewropa bi Tirkiye heye lê hevdem Tirkiye di mijara demokrasiyê de divê hinekî guhertin û reforman bike di vê mijarê de bi taybetî ji ber peywendiyên li gel Ewropayê gelekî giringin bi taybetî di mijara girtina HDP'de ev dozên ku hene divê em dibînin ku hesasiyeteke navdewletî heye yani li nek li ser girtina partiyan li کۆمارێکە دموکراتیکە فرەنەتەوە و فرە ناسناوە دەخوازن و tu çareyekî rast mesela Libyayê jî li gel Macron hatiye rojevê xuyayê wê Tirkiyê bê destkeft ji Libya jî derkeve wê demê gelo qezenca Tirkiyê ji wê siyaseta derve ya agresîv çi bû ku di van salên dawiyê de birêve bir mesela niha li deryaya navînê dî gava xwe paş davêt ji Libya wê derkeve bê qezenc bê destkeft li gel Amerîka Fransa welatên din gotinên ku kiribûn hemû em dikarin bêjin niha da qurtandin yanî qezenca Tirkiye ji wê siyaseta agresîv hebû gelo Şimdi Türkiye yaklaşık Niha Türkiye nezî nehma cihanda leşkerên wê hene raya xwe ya giştî jî wisa iqna dike Partiya AKP ev beşekî şerekî cîhanî hemû akterên ban li vê navçeyê hene çima em tê de nebin ji ber vê weke mînak li Tirkiye bi awayekî ku siyaseta derve ku AKP birêve dibe ti kes dijatiya wê neke li ser astê cîhanî weke şerekê dibînin ji ber vê bi tena xwe de civîna NATO yan G7 de nabe mijar bêçareserkirin ev mijarekê navdewletî ye weke Deryaya Spînavîn weke Libya divê rêkeftinek bêkirin niha ev peywendiyên ku li gel Misrê hene piştî Netanyahu ev peywendiyên ku li gel İsraîlê vê bêne avakirin divê çarçoveyê de Türkiye li helbista xwe zelal bike. Kuras akademisyen û şîrovekarê siyasî ji bajarê Stenbolê mêvanê me bû zor spas.